Mawuke waya esibhedlela ubulawa inhloko, ubulawa isisu noma indlebe, abafiki bathi mawubulawa inhloko ngci, nawu umuthi, nange maphilisi. Kepha bayakuhlola, bathi bangahlola bese bathi naku lokungaba lusito kuwe. Kule simo, kule mpilo, kule ndlela, kulesikhathi lokuso, uNkulunkulu uyihlolile inhlito yakho, uhlolele isimo sakho. Naleli qiniso lathi litaba likhambe kuwe. Encwadzini yaJakobe esahluko 4 verse 10 angilifunze njengeliqiniso lelibhekene nawe ngco. Titfobe embi kwenkosi, yona-ke itakuphakamisa. Ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu ufuna uphakanyiswe. uNkulunkulu ufuna ukukubona uphakeme empilweni yakho yakwamoya, ebudlelwaneni bakho, emnothweni wakho, tintfo letitsintsana nawe. uNkulunkulu uyafuna ukubona uphakama. Kanjani? Ngekutitfoba. Umthandazo wakho nekufunza livi lenkosi nekulilalela kungagcini ngekuthi amen. Umthandazo wakho kungabi ukuthi hawu Nkosi ngiyatitfoba embi kwakho. Kepha akube nesendo, akube nemigwaco lotawuthi mawuhamba uthi lokhu lengikwentako kutitfoba. I'm practicing humility. Nasi sento lengifisa sibe sithombe, sibe ngumfanekiso wekupractice kutitfoba. Inkosi Sawule angakabi inkosi uthunywa ngubabe wakhe. Kwekucala kumcoka kutfola livi lemuntfu longakutfuma. Bani ngumuntu lothumekako? Angisathi isingisi lesithi be sendable sikhona yini. Kepha wacala wathumeka, funa kutfunywa, ticelele kutfunywa. Sawule wathi makatfunywa wahamba nemnganakhe labe kahle ambuta sisebenzi sasekhaya. Ngesikhathi Sawule sekathi asale sijika, ngiyamthanza lo mngani, wathi asisujika, asifane sichubeke sithole longasisita. Bekunemprofethi Samuel kuleyo ndzawo. Akube nemngani, bantfu lobasondzete edvute nawe. Akube bantfu labangabona tintfo ngendlela lehlukile wena lotibona ngayo. Ngoba mangabe babona exactly okufanana nawe bakuvumela konke, kungenteka bakuvumele nangesikhathi ujika kani sewuku-critical moment. Lo mngani wathi asujika asichubeke. Ngesikhathi athi Sawule kuti imali sipho semprofeti, umngani wathi ungahlupheki, ngidakusekela, asihambe sichubekele phambili. Kwendekani mabafika phambili? Indzaba yase isala ngaSawule. Kwathiwa lona kajike, mawufunza lo verse 27, Samuel wathi utawutshela Sawule tindzaba taNkulunkulu. Empeleni lelinye lithi utamtshela lokusenhlitweni yakhe. Kusho ukuthi enhlitweni yaSawule bekugcwele sifiso sekuba inkosi. uNkulunkulu lo matiko wase uyayembula inhlito yakhe. Ngula atfola kuphakanyiswa khona Sawule ngekulalela i-instruction, ngekuhlonipha, ngekutitfoba evini lelitsite lemuntu bekasiniya kuye. Uyabo lesikhathi lesiphila kuso, ngiyathi ukuthi uyatithandazela nawe, uyatifundzela livi lenkosi, uyalilalela. Kepha don't miss an instruction. Ake tifunele kutfunywa. Avail yourself. Ake utivete ngandlela tsite kulona longamhlonipha. Tivete ngaloko longaba lusito ngako. Mangabe ucabanga ukuthi kungenteka kube nesidzingo semoto, tivete
ufuna kutfunywa, ngenela umgwaco lotawuba sento sekutitfoba. Mangabe ungaba lusito ngemali, funa kutfunywa, tivete, thola livi lelitakutfuma. Mangabe ucabanga ukuthi ungasita ngemandla akho, ngelikhono lakho, ngesipho lonaso, funa kutfunywa. Ngesikhathi uthunywa usendleleni, utawukhanza ukuthi uNkulunkulu ukubeka kulesethembiso sekuphakanyiswa. Nkulunkulu wemusa, ngiyakholwa ngiyathandaza ukuthi akakubeke enhlitweni yakho bese uresponda appropriately. Ungagcini ngekuthi amen, ugcine ngekuthi Nkosi sengiyayingenela le ndlela. Busiseka usayisukumela njengaSawule. LiBhayibheli lisitshelako ukuthi wayisukumela le ndzaba wase wenda njalo. Akugcinanga ngalakufunako, kwagcina ngekuphakanyiswa kwakhe. Nawe kuyawugcina ngekuphakama kwakho. Amen.